ꯊꯝꯖꯔꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ मोरे हॉस्पिटल दा अवाद अपा कया लैदुना हॉस्पिटल की फिवम नोम नोमगी सोक्सिलक लेहारी आईएसटीवी की मणिपुरी पाव मियंग ताबिर सिंह तरामोसुलन पाव संदन पिजरे मोरे हॉस्पिटल दा अवाद अपा कया लैदुना हॉस्पिटल की फिवम नोम नोमगी सोक्सिलक लेहारी मोरे वार्ड नंबर 3 लेरिबा फमुंग यांखै लेबा हॉस्पिटल असिदा थाखरगी ममांगदगी गायनेकोलॉजी की डॉक्टर अमा लेरंबा दु ट्रांसफर चटखिबदगी ngasi फावबा माकी महूत सिनेमा डॉक्टर अमता लाक्ट्री हैरी हॉस्पिटल असिदा लेरिबा अल्ट्रासाउंड मशीन असिसु याकिदबा सही अमा फरकले हॉस्पिटल असिदा पुंग कुनगमरी मई फंगननबा थमखिबा सोलर पावर प्लांट असिसु सही क्यागी ममांगदगी बैटरी याकिदबना मथौ तौददुना लेरले एक्सले मशीन अचौबा अमा लेरिबा असिसु याकिदबना मरम ओइरगा मसी कानाफम लेत्रे हॉस्पिटल असिदा लेंगा की मरी लेनबा मियोय सिंगमदी डिपार्टमेंट की मियोय क्या लाक्तुना येंगलबसु ngasi फावबा कानबा फंगदना लेरी मोरे हॉस्पिटल असिदा लेरिबा अल्ट्रासाउंड मशीन याकिदबा अमदी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर लेतबना अंगांग उनबा मतमदा इम्फाल नत्रगा युमथंगनरिबा म्यांमार गे तमुदे सतनरी मोरे प्रजासिंग नंबरी लेनबा डिपार्टमेंट हॉस्पिटल असिबु थवैदना थंबबु यानिंगदबा फोंदोरली मोरेदा था खुदिंगी पांगथोकबा मियामगी नुमितसु हॉस्पिटल असिगी अवाद अपा सिंग यंगसिनबिननबा मोरेदा लेबा कम्युनिटी क्या लुसिंगबा सिंगना फोंदोकिबा लेखरबने अमरोमदा हेल्थ मिनिस्टर एल जेंटी कुमारना ngarang मोरे हॉस्पिटल यंगसिलंबा अदुदा एक्सरे मशीन से इम्फाल पुदना सेमगने मरि गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर मा अधुम मतमदा थारकनबा होनगनी हाइना फोंदोरमले हैरी कैसामथोंग टॉप लेरक्ट लेबा एमएसएफ की ऑफिस ngasi पुंग निपालम ताब मतमदा मियोय खरना थुगाइदुना अमांगाता थोलमले मखाताना काहेना अमांगाता थोक्तनबा लेकाय मियामना खामजिनबदगी थबक सतकी हैरी न्यूज़ ना फंगबा पाव की मथुंगिना ngasi MSF की ऑफिस थुगारम लियो मियोय सिंग अदु खुमल लंपाक्ता लेबा SAI साइ SAG की सानरोय खरन ओरम याय हैरी पावसिन मखा तारदुना हंदक वुसुगी सानरोय खनबा मतमदा सानरोय अमा सिलेक्शन दा यावहंदे हाइदुना वुसुगी कोर्स माइबम प्रेम कुमार को मियोय मा MSF की मियोयनी हाइबसिंगना फुकिबा हाइबा वाफमदगी ngasi की थौदोदु थोकिबनि हैरी MSF की ऑफिस लेरिबा ngasi राष्ट्रपति गवर्नमेंट हाई स्कूल की क्लास तौखिदे थौदोक अदुबो ओजा सिंगना यानिंग द फोंदोखे स्कूल की प्रिंसिपल के सुनीताना स्कूल की फिबम फगनबा यामना कन्ना होनदुना महिरुई सिंग थिंदोक थिंजिन तौननबा बैन फावा वाइदुन सिजनरिबने असिगुंबा स्कूल असिदा MSF ने स्कूल की हॉल अमदे क्लासरूम अमा सिजनरुन लेरखिबने ngasi थौलिबा थौदोसना महिरुई क्यादा अकि तुजुंबा पिरि स्कूल दी स्कूल ओइना लेहनबियो हाइखे स्कूल के आगांग सिंग अखोइना वाना खोमुरबा छात्र सिंगसे सिदि आई फजना मखोइ सिंगसे अखोइ लाइक से हाइबा हायनबा पामी ओजा म्यामसिना चोंथोक्तना मखोइ सिंगसे लाइक ताइबने ताइबा सेसिदा अखोइना सुमाइना हाइतना ममांग सम थोखरे ममांग थोखिबसे अखोइ अदुम अखोइ हायर अथॉरिटी दे ताइ मखोइना थानाना मुं सो लोनसलुरे दगे मुं मथक्तगे मुं सो पिदो हाय अदमाइन तौतना सो से मुं हांगागा लेरे अदो सुमाइना सुम हंजन तौरगदि कोइ छात्र सिंसिदसु पाखतपगुंबा मांगासी मक्तदा फालानी मंगनोइ चलनगै अखोइ सिगी गोतोना सिदि अखोइ हंजन हंजन स्कूल से थोकपदि कोइ पामद्रेबा अद लेकाइना सु हेक मोइद गोतोना थोकपगा अखोइ स्कूल द लेहलबनी ने तो तवे अखोइना लेहनदना लेहनबसु नते दो चोंसला मोयदा अखोइना लेहनबनी ने ताहायबा अदो अखोइना पामी बसिना स्कूल दी स्कूल ओइना अदुमक लेबा पामे सिनि ओजा सिंगी मोने आई तोमदगी मोसुना अमरोमदा कैसामथोंग टॉप लेरक मनिंगी मेरा पाइबी की सेक्रेटरी एस तंफाइबे मना हाइकिबदा असिगुम थौदोसी टोइना थोकपना किबा लेरे MSF की ऑफिस होंगदोखिननबा हाइबदसु ताबिद्रे हाइके MSF की ऑफिस से ngasi राष्ट्रपति हाई स्कूल दे अटेस्ट तौरगा लेरे अदुंग हाक लेतना क्राइम थोकपा खुनाबा सैनाबा खनाबा मयाम अमा यावरकपसिदा लेकाइगी याम नकना लेबनिना मैहौ लांगपो करिगुम थोकलागदी अखोइ लेकाई मी सोलकद्रा हाइबगी अकीब लै अथॉरिटी दा हाइजबसु कनामतना मना मथुलुना ताद्रे अदुना अखोइना पामजबदी अखोइ MSF लाना लौबगी वाखलोन द पुबिगनु अखोइ मखोइन तब थब खुदिंग द सपोर्ट तौगनी तौबदबु हजिक लैदिबा जगा सिदि मी याम कुंगना ताबनिना मखोइना तौरइबा थब खुदिंग मक्ता अखोइना मायोंग याबा ngमोइदोबा खनाबा सैनाबा तौमतम लेकाई मी सोलकनी नते इमुंग मनुंगदा मैहौ लांगपोक थोलकपा याबगी अकीब लैबना अथुबा मतमदा मफम चाबा येंगागा होंबियो हाइबसे अखोइ अपील तौजरी
Imphal Police na sangam dabe sagolo urumamadi sangai singdang ase upung 3 minute kuntra dagi taruk fawa thibu mui tabuk chatakre mioi sangwa hena verification satake Firoz Kowa more ward number 2 dagi mioi ma maruti van number ka konana makata na verification gi damakta police na lokhat khre hairi Parliamentary Mikhalgi Maru Waiba Singh Amadi Apaba Mihud Kanana Wimatang the Hanagi Safe Minister Radabinot Koizamna Sakimatang Mangadagi Hauduna Kundra from Kendri Tuan to Mopam Sing the Miamga Mipam Pangtokre Lakleba Parliament Mikhalga Marilena Pangtokaba Interaction Programadu Sakimatang Mangada Kundra from Makalakaida Tang Tarukta Letan Popi Amadi Sambre the Pangtokre Imphal Jiri lambi dagi Tidim Road Taba Sagolban Tera Lukram Ler ki lambi si Samjin Bina na ba Marilena basing da kar hana haizrabasu tabi drehai na pendo phongdok tuna lamdamadong miyam na ngasi dagi lambi du matam kaktan tingjanwi khongjang sangsan khre khongjang aduda saruga ki bi hawbam mema ko binu pm na phongdok pada FCI Godown amadi Maroiba School ke agi lambi oina sanariba Lukram Ler ki lambi si fibam patamana maramoiduna accident thokpagi thawdok ya thokre Marilena basing na lambi Samjin biu haibada tabi rakta badagi lambi tingmi khongjang sangsin mani haike Saliba mayam se school lay kari lay saliba mayam se amat hanatuna yengbida na sokkuina thadokna thamme mi chongna ba panna ba yaure masi mayam gi office mayam kari kara leibani na yaraga di khara thuna sembiu lambi se sembidradi koi matam kaktana thingjanjarani Handak board haloba class 10 ki parikha da Thanga Government High School ki first division da mai parlaba mahiroi marida Thanga Kendra ki MLA su oiriba PDA ki chairman Tongbram Robindrona magi mai kai digi laptop amam piduna mahiroi singbu pukning thawatre Thanga Government High School ki oina parikha du da mahiroi kumapan parikha thabagi manungda kunipan pass tawduna first division da mari yorkebani hari manamatum bibi ki thonmatu da Thanga High School ki headmaster Hawizam Gambhir Bisnupur Jila Parishad ki upadhyaksha and Dinesh Singha School Management Committee ki convener Oinam Sharad Moirangi DI Ibo Bisak Amadi AI SS Kunjibihari na Maruiba Mesing on the Suraki MLA T Robindrona Zugasan Hibasi Tamliba Kuding Mak Mayek Sang Namutana Kana Nabahona Pai Tung the Laka of Mayro Sing Mark Wang of Fangdono School Asigita Natana Kendra Sigi Mai Propo Oresano Hike paling berhak sudah wakil apa pertama acumba ramba hati bersama kita dengan penuh se edisi berbeda. Imphal Jiri lambi gi Quatland gi zero rom da khara satlaga leiba mafam amada ngasi sing ning kharak padagi lambi sathok sasinda apan bethokre passenger guide lapa mioi sing amadi tata truck driver sing na sing dagi lambi da trail nung amadi lebak sing adu lokthok na ba honake Hausa makata pa pau camera visiting at the brem tang loman se Chaba da hauraba haksang soktaba bohagi mustard oil the taste of Assam distributor oining basingna mobile number +917578007064 Guwahati da contact tobirakba yagani bohagi mustard oil Imphal Valley Academy Co-Education, Thari, Imphal West District. Admission open for Class 11 Science and Arts, including Home Science, for the academic session 2018-19. Features boys hostels, girls hostel, lab for physics, chemistry, biology, and computer. Separate boys toilet, separate girls toilets. Transport Imphal Valley Academy, canteen, playground, and separate classroom. Asian Girls Academy class 11 science tamna bagi admission form thajare school sida qualified oiraba mani mapung phana train torbo oja singna takpi tambiri mapung phana same sarba classroom amadi kusukulai folam suna thamlaba laboratory se sang naina weekly the monthly test pangthokli subject khuding mapan gi expert na counseling piri nubi masa singna mapung phaba education gi mangal pibaga loina na fajaba moral character tambiduna lamdam sida nupi singi tha wakhal hanamgi pandam dal linkaliba Asian Girls Academy Sagolban and Shiro Benasha Coaching Center, the best and the only trusted coaching center in Imphal. Benasha Coaching Center gi oja singna aina exam gi same saba matamda yamna mating pangbiki aduga BCC dagi aina phangkiba study material regular mock test suggestion na chingba sing yamna chanaki ISSLCE thagadaba singna topper oina bagi damak matamga junaraba coaching center asibu miyamna thajaba thambiu India gi ahamba national award government of India na piba silver dew Makhal suna lejare half liter 750 ml 1 liter 2 liter 5 liter and 20 liter jar as in
distributor amadi akupa marol loktak industry industrial state takiel da contact tobiu. RK Sanatombi Devi Vidyalaya proudly celebrates 25 years of educating, enriching and empowering our children. Young girls have now become leaders and professionals. And just like our students, our school has also grown. Admissions open for class 11, humanities and science. Download your forms from the school website or collect the forms from the school counter at Pangai Imphal East or Asha Jina Complex North AOC. Are you confused about your career after 10+2? If yes, then get in touch with SS Career Solution, second floor Gypsy Building, Pauna International Market, Pauna Bazaar. Best Career Counseling Center in Manipur. Guwahati da laing balak pirib singna doctor contact amadi leifam safong gi damakta waningai oidre adom gi service ki damakta pungkon mari hangjari Kangla Healthcare Service Bangagar Guwahati ngasima contact tobiro 9706099969 natragana 70022203013 Hakchangi labor solakpadagi producing aktaba hakchang choktarba tumba chaba yaraktaba khong hama numayaktaba singidamak amatta nayaba upaidi jolib syrup amasu jolib capsule go channe sinabiyo. Baba, quick zone gidi tatatis college di. Mamal suma pang kuding jam mana yo suma ngaro pista salabni na. Ado suma takta superlink footing gi offer me amon piri sidi. Tas electric rang nusin bagum na yo tisin bayar. Dudi sana gi mohut yang na sin bayar andre. Bohagi mustard amadi refined oil, the taste of Assam. Bohagi oil jabiu. Karupati oibiu masida sunatana lucky coupon price mayam amasu lejari adomgi manak nakpa store dagi fangbigani break mitungda punongpu taranok sari makata pausing World Environment Day gi thorong mari lena BJP kangbo mandal nasu Thawal district ki manungsana leriba ikok part ki mafam singda paksana usar ka thakre thormodu da BJP Manipur Parties ke hanagi vice president thoksom jadumani mandal gi president tombukuman amadi volunteer ke anasrwake Ujala Divas Gram Swaras Avian Pradhan Mantri LPG Panchayat ki makhada paswai Indian Gramins Bitrakna Sinduna Nupi Marfunitoida gas connection people na gas stove amdi cylinder yan thokre tabung khong mayai lekaida leiba RK Fortune Developer Private Limited na sinna pangthoki batarmodu da Private Limited atugi Managing Director RK Rameshwar paswai Indian Gramins Bitrake manager and Manisana Yauna Muyana Suraki and Manisana Hakibada Yungi Nupi Sina Sak Tomada Maku Topana Haksang Sopayaba Gayadu Konanaba Gas and Topan Haki Managing Director RK Ramesona Paswaki and Rumanung the Labor Sia Sang Suna Padabo Pumpum Topa Muising that Makatana gas speaking in Haki. Quiggy Edasings the Quinda Pasu Indian Tanazaraga Grumba from the PBA Gedum. Since series the matang satas because programs is satas Typewriting Institutes and Rural Development Service Manipur Sinduna Mimanadraba Madi Lang Mangamdraba Mui Singi the Makta Nomi free medical care mama ngasi Hiang Tang Community Hall Pantokre or Tomadi Medicine Mari Lena Analang Setake Mepung Kudimak Masamo Fana Henaba Panam the Kemasi Pantopani Haina Typewriting Institutes and Rural Development Service Manipur Secretary Brozendra Sermana Fondoke Koi hana skin development training of pharmacy da sathajai masi Ministry of Social Justice Empowerment Department of Disability FRC makar sathajabani masi mini phugini disable loiraba ngaktani free medical tawisi doctor ahumni aduga koi hida langthakna singba dum lemna pijari aduna koi gi sum training si sum tawraga leibe yadaba adu ai gi irei kai asida leiriba isagi mioi singse masa mau phana thamnaba adugi wakhalon da ngasi gi free medical camp si tawjabani Selection ge result out ki sabsaba se thokna trial selection ge sanaroi khara halalakhe bathongbu yaning de haina sanaroi singi mama mapa madi wusu association na ngasi Manipur Press Club to pangthoba pamu sing unaba da phangthokre wusu association Manipur General Secretary Y Brozena haikibada Brazil da Julai tang mapal de pangthoka duruba tarelak suba World Junior Wushu Championship da saru uyanabagi Bhopal da megi tang tara manga du trial selection chataki hariba trial selection adu da Manipur gi oina sanori tara khanduna saru yaki sanori tara gi manung da manga amadi selection gi fall thoktana selection da khandre haina Manipur da halalake Manipur gi Wushu tingi course amadi hedges oriba lesang tem
Prajeswari da hangma matamda mahakti khangde haina khumlaki selection gi mawng matau adu yaningde mari leinabasina yengsenbiu haike hojik lairiba phibam sida manipur gi player khalak tabagi wadna tra india gi su afaba haryana gumba player kharsu dum khanti khanrisi kanana no ana koina hapet nungai tadra amsong asi koi association gi oiba hal sing advisor sing ko koi tana jab su mamang da su khara du thokiba lei hairiba problem si selection committee gi achoba khut ama yauri haibasi singnaba ma koi lei maramudana koi hayang atuba matam de association gi saita gi di meeting taw dunai federation gi mathak tai koi tawba ya ba haijaba ya ba natraga koi makoi gi sports minister dani khangde koi tawba ya ba koi khadi koi federation da koi association gi saita gi di tawje haina koi hayang mathang se koi meeting ko kauje koi association gi wonati Badminton lamjing love wangjing na Samson Waikom amadi maki imu manunga khosum naduna numit humni setagedaba Waikom Samu Memorial Tawal District Open Badminton Tournament Tawal Wangbal da leiba indoor hall dangrang di hokre home suba IRB Commandant and Herozina Tournament hawdobagi tormaduda Tawal gi OC B Risikels Saimfal gi hanige Assistant Director oramba K Michael ISDFC MJ Avenue Branch ki Manager P Sursanjau namyo kyana surake Loisala patang si moro pa kan pisire More hospital da awar pa kya leiduna hospital gi phibam nom gi sokil lehari Biko si pa buiri ai stemina pizo pa matang slojire men tabe puno pa mukana